Anya laki din! Ne, apa anak kasukat ka? Papanam ka trabiin. Sa dino po ko ma. Mapanak iti pagpraktisan mi ti taekwondo Aginsayo akman nga aginsayo. Makadlawa ka. Kaslari na bii kamatan amapan ijay sentro. Gapulaang itiday ta taekwondo. Urumbang aginsayo ako naktumay. Iti kasta lumaban akto. Ha? Kun may sa, numaipapan iti boxing, uno nyaman alaban. Mausar ko ti taekwondo akas self-defense. Anya? So di nakman laplapdan pa kay. Ngamin, amok ti pagsaya atak. Nang runa itakit adun ti tattao naglalastog dito lugar tayo. Day, si kambagayam ti masabat ko, Fidel. Darabyan ka, may. Ay, wanta ta. Nagkapuak kami ni Jay Sentro ta. Naginsayo iti taekwondo. Taekwondo. Apay, aging geta itultuloy mo pa'y laghayam, day ta. Wanta ta. Sana mabalin na sumardengak. Ha? Iti kasta no adda gulo, kabutang dakita aw. Ado ti madadal ko iti taekwondo. Ay, nasaya nga ron, ano kasta? Ay wala tata. Iso nga amin na masabat ko, agbutang da kanya. Ngamin, ang mga no taekwondo at ita. Anya. Anya, kasta ti imbaga ni Fidel kada kayo, tatang? Ay, huwag. Aginsayo ka nung aginsayaw. Iti kasta, no adda ka nung gulaw, mabutang kitataw kong kuwana. Anya? Ay, una yan. Di lata mapanagin sayo. Sana kasta ti ibagana. Huwag ron na. Pangas na amin a pangas. Amin nga aramiden na. Masapul nga ipangas na. Anya, pagbut ngan ti tattao. Enton kwan, isulang aron ti pinakulan da, takitaak man. Ay, day tangaron ko. Kasta una iti panangipanpanakal na iti taekwondo nga adalon na. Apay lakay. Anya di madamdamag ko nga ipangpangas mo ka no ti panagad-adal mo iti taekwondo. Sino tinakaibaga? Ay basta, adda nang idanon kanya. Anyang ipangpangas mo pagbagada. Ti ko nam de umapal da. Anya? Mamuaklan ho sino tinangibaga iti dayta. Iso ti pangi-applyak iti taekwondo nay. Saan nga kam malidag iti panagsasauda kung naktumay. Anya? Nang runa pa, ita kanayo nakita nga aginsayaw. Ado ti mad-adal ko, abaro moves ti taekwondo. Ang mga no, i-apply ko kada-kwada. Ang mga no, di da makariingan. Ay sus, naglastugan. Podno ti bagbagak. Mamuak lang no asino dayta, talaga patayabak ti mga banganak. Malagip ko tata. Da kayo lang matiam mo ka nakasaritak idi na minsan Arabia nasabat kayo. Apay ka, day. Ngayon, adda ka no dimanon ka ni bakit nga ipangpangas ko ka na ti panagsorsorok iti taekwondo. Ha? Iso masigurado kada kayo tinakaibaga iti dayta. Ay, nay, saan, Fidel? Anya saan? Laklakayan ka chismoso Ang mga no kayat yung adda kayo ti pangi-applyak iti taekwondo. Anya. No diyo kayat atumayab ti banga-banga yo adi na oras. Liklikan nyo ti panagsasauyo iti saan ang nasayat kontra kanyak. Marengreng ti palayag ko. Ay, isti, kwa! Lapayag ko, kunak kuma. Anya. Kasta ti imbaga ti anak ko kan ka, Manong Anton. Ay, huwag. Ay, nahagyaman ni Fidel talakaya ka. Ano saan? Ang mga no iso ti pinatayang ibanga-banga na. Ha? Ay, pangasyaw, tabagbagaan nyo na dya, Fidel. Sa nagaputagan adal iti taekwondo, kat ipangas na mutan. Ay na, pasensyaan nyo kuman ti anak ko. Bayam, kasaritak to man numapanak ije balayda. Ay, Watanay agbalbalinin abastos ti awanan bain. Oray siya kalakalakayan. Ay, awanan ti respeto na.
Imayak ta kayat ka makasarita, anak ko. Apay nanang, anya ti parikot? Parikot ko ti ugalim. Siyak nga inaan ti mababain iti kastangar aramidam. Anya ti bagbagayon? Nasabat ko nila kay Anton, hindi na minsan nga aldaw. Ibagbaga na abastos ka kanong agsasao. Ti awanan pa'y nalakay. Kaya't nansakit patayabag at talaga ti banga-banga na. Anya? Ay na Fidel. Pangaasip sa balbaliwam day nga ugalim. Manipod na ginsayo ka iti taekwondo. Kastamot tanti ugalim. Panagkunang kat ka ba ulam amin at tao? Saan kayo nagbidot iti daytang? Amin at tao dito lugar tayo. Awan kabutang ko. Payman. Makita na dyan kay Anton. Ikak iti pagnakman na. Anya? Ay unay kan. Imayak lang aruda ang tapno bagbagaan ka. Ngam kastakit din ti ibagbagam. Inton kuan sa nga raw timpabugbog na. Takitaak man. Una yan, ti kasta nga ugali day di Fidel. Wan nga rod insan. Panagkuna na siguro. Kabaulan namin at tao dito lugar tayo. Nagbidot iti kastang panunot na. Ang mga nudina na lagip akalugaran na. Dayto'y kikit ko lang, ti pangsipat ko kan kwa na. Ang mga nusanen ang makaring. Aniya? Ay unay ka insan? Naguyong kamutan. Ay wala insan. Awan at talaga ti kabutang ko. Nang runa nukas kan kwa ng awanan bayin. Unay kan insan? Dayta mo ti may sa pagbilbilibak kan kakat. Ayun gaya minsan. Umadanin ti kasangay ti kaanakak. Saan ka di? Wan insan, apay ka di? Awisam tuman day del. Agsango kami man. Karitak man iti dinanugan. Aniya? Tamakita man no anya di taekwondo nga ipangpangas na. Yang wana pain Fidel. Manen ijay sentro, lakay? Yun bakit? Mapana ka talaga? Ay na, nagpigsa ti Tudo. Ngam mapan kalat na. Saan alaptad day tatudo? Tagin sayo ak nga ron. Anya? Ada ngamin ka, tipanggap ko apang i-apply iti taekwondo. Panagkunak ngamin, tagibas sitin na ti kabaila. Payman. Na, anya ka din day tangay bagbagam lakay. Unay kan, adday ta ka man ako nakon ka. Kasla di pakil ti ulom, gapulaang iti day ta at taekwondo. Mas daw, hanto bakit? Addan to pakayabak ti banga-banga na. Saan la day ta? Addan to pa isinak ti kararwana. Anya? Ne, siga magayam. Di masabat ko, Fidel. Fidel the Great. Wan, siya nga ron? Naggapugan sa kidyan naging sayo Wana, tapno at ada lumaingak. Ay, ganda na. Hindi gasta. Ada pang self-defense mo ama ko na. Mabit lang. Abay, kapag lamang ti lumaban, no bilang ha. Agang angakon samot iti ibagbagam, ha? Ano kaya't mo diag dinanogtan? Naglastugon. Mabit lang, Fidel. Fidel the Great Taekwondo Master. Mabit lang, ha? Awan ka ditin. Naibaganinsan kwadrlin kan ka, ha? Awan, mat. Anya day ta? Kasangay ti anak Clinton Sabado. Oh my God. Siya ako na mismo ti mga awis kan ka. Diyak kaya ti makidin na kan ka nga awan makakita. Kayat ko, the audience. Mawatam, ha? Naglastugan ti awanan bay na tumboy? Ne, apeng agong ungat kamatan lakay. Napulot ti ulok iti dadya tumboy. Inton kon, tinutupak tupay. Ha? Payman,
Mapanak man inton Sabado iti balay da Darlin. Kasangay ka no ti anak na. Katuan, imbagamit lang ni Darlene kanyak itay nagsabat kami. Kitag man no, niya ti maaramidan da diya tumboy. Nakalas-lastog. Ay nalakay, hukuman. Si kalangarudan ti mapan maki-birthday. Si kapay ti addaganas ng agsao iti kasta. Takasano ko naglastog nga agsasaw da diya tumboy. Ako namlan kabailan nakmat iti dinanukan. Siyak palahin, may tatekwondo ti karihan na. Pataya bekto pa iti banga-banga na. Ah, gazano ngay, pare ko eh. Gazano ngay. Doon ti tatawan, Nornong. Nakasagana ka ka din, ha? Anya? At, nanyapay lang ay ti kukuam. Dinata na. Tapno po yan, dagiti tataw. Nanya ti, madadal mo iti ipang pangas mo at taekwondo. Anya? Ano? Awanan ti adupay nga niya. Tumagdurkan daglaban ta. Natibag ko nam. Kagabalam mamin dagiti tataw dito yung lugar tayo. You're wrong. Anya? Di nakar-karagan siya. Ngamin, pasensyahan ka lang. Nanya, pasensyon ni bugbugam mo. Dumagdaraga tintag dinalutan. Danugan gan. Maming sanpay. Anday ko. Naglastok. Kunamlan ka ba ilang mami natataw? Abay, kapatagad adal kay ti taekwondo. Kat sumit lang ti ipang pangas mo. Wah. Ha? Danugang kagiti. Teka. Lumapad ka. Ipakat mo. Di kina taekwondo. Numubraman lang. Saan ka lumaban? Uston. Ito'y titanda naman. Saan amin na tao kat kalabanam? Kan saan amin tao kat mabutang ka? Gabulang damom ti taekwondo, ha? Wan. Di ikaw na naglasto-lasto, ha? Ang mga noy tapay lang. Paya pa kung day tabanga-bangam, ha? Anya? Nay, si Kama, iti masabat ko, Fidel. Ay, siya nga rod. Nga mapayang kastawan, iti panagisam niya, tata. Ay makapalag mo nga minday talakam. Kasaw na iti pangas mo, hindi nakasuro ka iti taekwondo. Ako namlan ka balam amin at tao. Ha? Bagarup mo, agbutang amin ti tawa masabat mo. Ang manya nga ita, tuboy lang ang katapat mo. Anya? Dahil tangay na ramid na, agbalin nga adalkan ka. Saan ang nasaya at agpangpangas, Barok? Do you understand me? Manungot nga itawan tinapalamas. Maging gayta. Saan pa yan? Nagimbag ti dogol iti ropak. Agimbag tulat na, no maimbagan to. Ala, ingka man agpalastugan. Ha? Tapno burakan lang arod ni Tumboy day tarupam. Anya, matay bagamon bakit? Tapno amo man niya, imbes am asyanak gapo iti inaramid day di atumboy kan ka. Ngam saan, gonggonam ko nakpaikit di ah. Anya? Husto laeng day jay apanang bugbog na kan ka. Barang iso ti pagnakmam, nakalaslastog. Tumboy lagayam ti makabugbog kan ka. Saan mat niya imobra di ilaslastog mo atay kwando? Anya?
taman pa'y ajak makikita ni Fidel lumabas. Ay na insan, damag ko asaan pa'y kanong nga imimbag dagiti sugat itirupa na. Aya, katusto tapno maamiris naman asaan anasaya at dagitar aramidan na. Sanak pa'y anapnak anang bugbugkan ko na. Ha? Masabat ko laday jay makita na. Ala, husinsan, saan na bale? Pinuruwam mo't idiimay diti balay. Ay saan insan, kurang pa'y dayay, tapno mamin pinsan ngagnakaw. Oh, nya ngay Fidel, siga mo ti masabat ko. Kumusta mo tin ngay detarupam? Naimbagan ka din. Ne, si Kamayam. Kwa, saan? Saan ka lumaban? Saan ka akabailan? Anya? Pangasim tadi no kuman anwain. Ngamin, mabuti nga kan ka. Pangasim. Apay ko mga butang ka ngay. Taekwondo na! Nagbayagan! Kwa, saan ka lumaban? Dita ka man langay. Ay, saan imbagan ti rupak? Ay, ada ka man na masabat ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.